12 hari Rabiul Awal, lahir junjungan Rasul Mustafa Allah. 12 hari Rabiul Awal, lahir junjungan Rasul Mustafa Allah. Niba Aminah sinan lahiran, niba Aminah sinan lahiran, karunia Tuhan jedatan rupa, karunia Tuhan jedatan rupa Allah. Salamun salamun salam salamun alaik ayyuhar rasul, salamun alaik Allah. Salamun salamun salam salamun alaik ayyuhar